Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segenap puja marilah selalu oleh getanyo tapua kepada pada Allah, yang mana li Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat kepada getanyo. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada kekasih Allah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula kepada keluarga sahabat beliau, ta'zim wal ikraman. Terutama sekali kepada imam masjid selaku godai getanyo bersama, dan kepada panitia-panitia masjid, umumnya kepada sidang jamaah salat subuh yang Allah muliakan. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam kitab sucinya, yakni Al-Qur'anul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, terpundak di atas kata, yakni sebuah ibadat, yaitu puasa. Sebagaimana puasa kalih kamu pundakkan juga kan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk-makhluk segala-segala kata. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan orang-orang yang tempubut ibadat puasa akan mendapatkan titel takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa. Jadi menyoda mencekat tentang puasa. Puasa merupakan sebuah ibadat yang sangat berat-hat raya balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lehnyan puasa merupakan sebuah ibadat yang Allah pundakkan, yang Allah wajibkan kepada setiap manusia, baik agam atau wainam. Adapun menyata mencekat tentang wajib, menurut Imam Al-Haramain yang akan dengan wajib ialah ma yusabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Tapubut neberi pahala tatinggai ne siksa. Pula puasa merupakan sebuah ibadat yang katur khusus di dalam bulan daripada pangulai bulan. Bulan yang sangat mulia ketimbang bulan-bulan yang lain. Cuma putra bulan tersebut. Bulan tersebut merupakan bulan Ramadan. Kedalil lebih bulan Ramadan ketimbang bulan yang lain ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Ramadan sufidat syaitan wa futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Dalam artian kata, di dalam bulan Ramadan, li Allah Subhanahu wa taala negunci bebena mandum syaitan-syaitan laknatillah. Pula di dalam bulan Ramadan, li Allah Subhanahu wa taala nebukakan ban mandum pintu-pintu surga terhadap orang yang tim beribadah kepada beliau. Pula li Allah Subhanahu wa taala nutup bebena ban mandum pintu-pintu neraka tok-tok di bulan Ramadan. Maka oleh karena demikian, nyanjit ke sebuah dalil yang mana bulan Ramadan merupakan bulan yang paling berat mulia ketimbang bulan-bulan yang lain. Lebih-lebih bulan Ramadan merupakan bulan turunnya sebuah mukjizat.
dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan ke bena ban mandum urang yang nalum donyanya, yakni mujas tersebut ialah Al-Quran. Al-Quran merupakan sebuah petunjuk bagi kita hamba seandainya kita ka berbelok arah. Maksud ka berbelok arah ialah seandainya kita hana taturi tehak terbatil, maka Al-Quran lah yang jadi pedoman udip kita. Dan kedalil yang menyatakan Al-Quran merupakan sebuah syafaat yang paling raya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ialah Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala, Qurannya merupakan sebuah ubat dan rahmat bagi umat manusia yang beriman. Dan pula Qurannya hanjit dicok ke sebagai petunjuk le para orang yang zalim. Maka oleh karena demikian, Quran merupakan sebuah petunjuk bagi umat manusia seandainya jika berbelok arah. Letat yang menyatakan yang mana surga rindu kepada putbuh golongan manusia. Al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Cuma yang pertama ialah talil Quran, urung-urung yang sering baca Al-Quran. Baca Al-Quran nak ketentuan, kan dengan cara tak baca laju, kan lagian, melainkan dengan hati yang khusyuk, hati yang tawadhu. Tarunungkan bebena makna daripada ayat-ayat yang nak dikandung di dalam Al-Quran. Sabuh kalimat hingga tu sabuh ayat. Hingga tu bab penutup 20 juz. Maka oleh karena demikian, yang ditacok ke sebagai intisari daripada paparan pidato di atas bunuh. Puasa bulan Ramadan merupakan bulan yang membawa berkah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana bulan Ramadan li Allah Subhanahu wa taala hana pujuk kepada umat-umat segolong Nabi Muhammad. Maka berbahagialah tanyo selaku umat Nabi Muhammad kata dapatkan bulan yang sangat mulia ketimbang bulan-bulan yang lain. Di bulannya ke perbanyakkanlah but-but yang but-but yang kanu suruh li Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khair, berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. La'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita nyoban mandum akan tacok titel takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, seandainya terdapat kesalahan atau kesilapan daripada kamu, maka kamu hendak melekemah beri taatan maaf, karena kamu merupakan pelajar, bukan orang yang mengajar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.